Tabonda ndo tebanga mbya mona asiri bageri. Abaka bali bakali muno bali babere. Baka bali. Nabo turarandi gusitotire anyama okurwa. Chora kama. Inu toganyete. Amangana nawe. Bacha bocha wasabana. Inchus kabocha. Mwako yo maturu mugwiriyo. Mwaka sukabocha kyao. Sukae. Igo kanye kirabu. Na wakwa ndiye asiri ya Yesu mbya mure. Itaga ntuitaine. Haleluya. Igo. Bali batamanyeti. Enkono kwa Pastor Matara Nixon. Enko randi skulu ya Kenya Secondary. Njo mo pastor we skulu yi. Ono aikalia ayengencho na ntumu Nyasaye. Haleluya. Bonga turena na wana wao. That what today you are beginning a new chapter. A new page. Today you are being started, being called a widow. That's a new thing. You have never been thinking about it. Today was your day. And you are not thinking that when you are married to your husband, he will go after you. But today you have realized that he has gone. Jared, Nyasaye bw'obunge na Nyasaye bw'obuya abalemi wetani buna basata n'abakungu tugochayiga tukwane n'ekira kitagwekirano. Na unayo tabanga byamona sokonga this privilege kutero na inu dunia amate. Yo Nyasaye bakonya mamenye no marembo Nyasaye obaisana butamu. Karenari elia seri sakareli naye koko wali sakara iwana nalirayo. Karenari elia mwalimu obeire miaka 81. Yo ase balimu wane nebuku epona asine miaka 11 years. Miaka emingi. Yo oyanigaika eponas. Mugambinya nuba eponas yo soiro. Eponas. Iwe wana abatole 40 ere gotika tiogenda. Usania ukigokira. Onya ko bibiti iwasa asi. Na na wora abatokwana. Kiagara enche ebintu bire na wora abatoko. Ero chenchero gwe sokareo. Ero ni ko buate de bokoro moko. Rocho mogagare ngabana bagera America ebinyanso liete biram. Ngai wangu stura bantu nga. Biake taraisi wa doctora tacho. Taraisi. One. It is not an easy thing. Oroche era muatikire korangira buya enontombere bigo sambu marago. Bitari go sambu mogasu. Nakibyo koroko. Metura. Ndoche mo bimayete ba. Metura. Na ibi ko biya go sambu mutuko. Na biyo kana basaja baso gerete na bekere. Ngara kaya kutumia tiasa. Na yiro chikotowa ya bo. Yona ara bairenga marika oteba ibone ndiasonde ibonko bariginde marika oteba okumwanja Nyasaye amatukao na amentu wake. Haleluya. Ibo mwanja Nyasaye mono betabu kia aba merengani 10 merongere sana ibe kala kubiao chakao mwabu wangu ngora ni kanisa na mube muri amatuka amande kababu wangu kama serious tata roja nyor komo nene niyo komi
Haleluya. Kora ngo yonye mwanyu. Ngai bono ole te no comment rusiro kurusanyu. Bari mutaita moment. Oh, mondo ndaga tewe mulisi ukerusi. If God gave you yesterday and you misused yesterday, when God gave you more years, why? If you misuse those years that God gave you, why haven't you proclaimed for today? Oh yes, okonye wekiro mwako. Wachakiro mwako. Onye konywe wakawe miaka 60, konywe wakawo. Gina ndo atenya sa okonye yene ki okon. What for? Wono na achakire wono kularandiri. Wono muna na achakire iga kwa se kiombe abantu bakuwa batya bakayeke. Tayete kularandiri ngana ndi batabana before you sleep or you die, leave back a legacy. Nimotara kuwa a legacy wangi. Tigomo wana maera. Tigento maera. Abantu bako immemorate. Oko immemorate ekira wangi. Bakwegia. Kola sogo gimobo. Yasa okonyire. Sogo gimobo. Tigento maera. Bawoto banga there was a man, therefore there was a woman. What mukire kuwa so gimobo. Kwa tengida abantu nga na ba ora kwe abantu balele sana to mayabo sinayo kule. Nya kwali kule ndi tuka toiwo jaka. Go kwete. Ya kidera kale na kidera kale ngora ndi tuka ngora ndi tuka gaki. Abantu bagatenga nayo kule nge Live back a legacy. Tatu toka na inu iwana achakira wa. Kitabu cha Abarume. Kitabu cha Abarume 12, 12, 14 uende 19. 18 amini. Mukungu ile yale ngoni. Ayerera buno moto utamane pilipili. Ile ngwa achaka. For 12 verse 14. Mowa sesenie abo bako achanda. Kala ntiago bo. O chukuna ko gire kanamba 1 ntoko ro andio. Mutaka ko moto tal ko gire. O kero sibwate bukui. Toko manya moto una abo buti. Yego. Kirawo. Kaya na wangu mutano. Ngoba na maswasi na chake. Abaka kimo anje musiki boss. Yasa bono kuwa na. Thank you. Chaka wono. Moses senye awako wachanda. Wasesenye timo warageria. Woka nabu wakarangaki. Aha. Leo nabu wakolera. Mwana na mwana mwanwa senywe. Tumorengeria yara manene. Kwene musange na wara waitongo tigiraigo. Enataka uchakanga asobo bimuwo menya no morembekera nyarikane. Kera abetereri otararu asobo bimuwo menya no moremba wara wanyasaye. Asobo bimuwo kwe watabanga abo bako bacanda na aito mucanda. Koranga ki? Noche mwarenga. Koranga ki? Bwana hiyo. Togene nini wona achakire wona. Etabu kia 1 Samuel 12 verse 1. Okerosi bwatira. 1 Samuel 12 verse 1. Otirimwa. Okerosi. Wekiro. Samueli agatebya Abaisiraeli. Samueli agatebya Abaisiraeli. Rora nabaire. Nabaire nkoibwa. Nabaire nkoibwa. Amangana ino. Nakolire. Ayimuamboliye. Aha. Nabekire. Omuruoti. Oyo abagambe. Bono omuruoti oyo.
inche bono nagotie aha namere chimbuche abamurabane niyo baramo na inwe aha incho morisi gatero mwezi mwe wa mosio chire gake mosio mintu kai ora mosio ndende mwanja kanike mwezi mwe wana kanika thank you iwa ntere bo aha morisi timoga Inchenabeire nkobara korwase obosaguane boikarero iga bononche nonda inu mobe kirori asobosio wo monene na asobosio wo mwakwa mahuto nyasaye ine polisi Nama je ini akhir kamu itu. Wait a minute. Apa semua nak cakap kau? Nengombe yango na irete. Bose. Etigere yango na irete. Ningo na urete. Bose. Bose ngona korete bobe. Bose na sekurwa koboko kwango na nyorete yaki. Aha. Likamu kolia. Kala samuwa. Itegere bo. Samueli oraye Abaisiraeli kubo saibwe. Bakoikire abelo moto mogotu otaikora maisaye. Wana akwand Allah. Awutwoman. Akwand over now. Awatabana nigalenge 98 years. Akwand over. Bale kemudian aja. Awalnya. Akwand over gimana? Akwand nana. Awatabana cina awatelong. Singgu cianei. Mata bantu balata ketemu aku itu. Nani kan saya motor. Nah, orang itu dikasih kol. Punya kali saya ngaji itu kok biokin. Enana orang tu berwarna lah, kek banget. Ayam bermayau, nol semia. Nggak orang nanya matur dua, kau yang jadi bakoi kasih memurahkan. Enana, balik kamu aja pun. Samuel nggak kiamat ya, nanya kuruo, nawa ambil dia punya. Nanya kuruo, awal siapa nolabara. Nanya kuruo, nawa ambil ye, asemia ke, nawa ti, oanci, awal itu mau kau deh. Ke, kita mau ngakir, nah kau deh. Mau aku itu bukan yes. Mata bawa gambar nanti, abu atu miaki itu bukan, nak kena nak aku nyom. Abu atu muanu kuabu lah. Aking kalau muan gitu. Orang gaya for example saya amur. Ini yang keringat na aku pilon. Aku appreciate. Mata awak kamera itu buat kata ini guan jangan rawati. Apa nak curang injil cia jadi apa murah kolega. Jika orang kamata, na cia masa orang apa korban. Kalau mengaji. Dia ada na aku tidak no. Ngotigande memeye na ngotre na me atebanga na meye yendo keke timuche omaye wateba igwamba boli wono kingo tigememeye ntayagenda mukikonya kongwati naine kona atire mukikonya kokwana ekere na atire tigamba boli na bachaka ekere na arengo murayiyo ino tiganda aba boli engombe yangu na irete etigere yangu na irete omayetaba mutimba barenge kare aba mutu wa kare Aku itai wote banga ciom meji kita muku cubuane. Siapa orang lagi? Luang punya ada kok karya bantu. Aku ringa arenge komara aki ringa itu memomba tenene engombe yango na irete etigere yango na irete egoko yango na irete emori yango na irete onye muategera ebukunga kiate abantu babakana
ayo musacho nyasaye wako otaiga wako yenda ukweli tegetukia mungu. Haleluya. Aba namanyire moko wanyitaba bwa. Haleluya. Tiada hapo musacho nilikuwa chore tundu bali chikiro ile kwa mendeka ale mute ya 200 ile kwa mendeka aba kwa watu wote na nomo sacho muyorenge lakini chikiro ine kere kwa tundu bali na kiwa kwa tinto byaba bali na moko lijia nyana bayemo ile tukikuba kwa sereneke ekere buyi moi korete jijinde kono emo korete jigo tera tayo more egento kia ngo wa korete mo kore mo ya so mo emo ajakira kwa no mo ro smachi iwo wa korete mo dilikuwa nege tunga tenene timu mosajo kaibu timu etimu kaibu etimu eremia unakuwa etimu yikuruerio bakarero mario wagasira ikamwatana na kwenda mario etimu atokuni kokwa abadode mo mosacho ralile tori yuya niyo kuara ne etimu amario etimu ngakule ayo mochogi mbuyo ijaka isari kayo amarisitio sio kunaje ejijiro ko mwatakatia ngakyo kolika aba na achire bobe ngakiate ine ingona akorete bobe asobo bibobo yasa koire tobasa kokora monto bobe aseritaria Yesu ewa kwa kwetu kayo monto otenete tukayo monto nyerende bune yao nene tukebune yao barenge mwanyi bure nimba bwato kayo akitire mbarande oko ni ngombe tebyo mondo ngamaene ele utota litengeka tiyo kuna kusamusho mondo ngatora ikamari oitani pia mari to ikamari ora mari goro barenge mure nanje ngamwachite okulani okomwa utabitake egento byo kanyanumbo mitomanyete nseye omwali mwali abali wa primary egento banchire tegiyo kambali bayi abali wa primary akimbali bayi egento byo kwa nyore beteke kama muhuko nechoka akikala mwandike otarakwa kumukungu kwa abantu bamuhuya otara kumusacha kwa abantu bonsi buya aseritalia Yesu ebo chale yasaga okonyira so bimomo to basa kokora abantu bobe nani kura so mande bukunga to chaya nandi muntu ebi to mwe ngo jakolota manyeti bro oro ndo ko ekerano getekera oyo surati ke to anyere TSM Wana kaya ura nyome usuri. Ura nyome academic. Ya sara mwiti ni tachiri giti. Oko chikole ani chonga. Ya gede. Nakira dista nyomi. Ngomo nyoma. Ye gari ya tira iga. Aye. Ige teke moto miro osali. Iwo ngati Samuel ateba na hoti ngotigande meremeye ko ngotiga tiri ko genda uwe utara handoba tete ko aboria iwo na aliana neti iwo na yeketigere ya bande ina ko teboe gara ababuri aki kitabu ngite kamanya nube kama makoro kusaya 5:8 and 10 kewa tanga abantu bande mbalese atakitabo wole mokirase aire bwite yani omuntu nawo ko muri sugiru owura
Soma. Isaya 5. Weno huwa kuementera o nyomba ase nyomba. Na ali wementera oremo aseki. Aha. Oi kabako ya te ko batika. Ngatwa de aha. Ngatuwite. Bamenye buka. Woka. Ene liga singi. Ngota itikubura kila se magena de nyangozo. Iwali. Nalo ko ngoko mentande. Nalo ko mentale se jokaini. Arona abachirere mubi. Tiga komentara menya ya buyeka. Amerikanda abatabanya nubo mitoma ki. Kirinya saa koireke. Be contented. Ewa. Mondo na iwete mo kuruise. Ege tongere se abantu tutaramanya. To basakurwa sese kwange to montu. Bantu banya na kuruise ya ge to montu bakapi. Iwe etabu kya Leviticus. Leviticus 19. Ile ngala teo. 19:17. Abaragwe onye to iko igwe geso. Leviticus. To baisa ko ga choyo mino. Ima se nkoro yao. Korende omokurere. Maisa maro. Ele to kore asengenche ya ye. Ewa. Bale kamonyi wetu. Mukira ngondore. Puna tuacha geto mwako no bwate moto ndo wangete. Ya. Oya kyo kore ne bari yangani. Yakiatewa. Atewa to wasa kuanga. Oyo mino asento yango. Yao mata to banganya sana nyanumbo mito. Ako chikocha bosene kanisa kocha. Oko chikonyoro libangaye aikara site kurwa sekewe tangani. Oko chikocha iga atawane bile kiranga chibo. Ne kiranga chibo yote. Yakiatewa to wasa kuanga moto mino. Mobusio ma odanga tagamuanga ne mwanja nege toki. Matati to wasa kuanga omonto asenkoya woime omonto mino to muanga amarika gotebanga ondo bwensi gotebanga na asoburagu na ando ange to omwabo oinyo nigako kunga no moitita gochiaria igoro karakiago umate mwachakire konyuba nywasa mbara babu tano mwangereza onyango tamamwe na njina babu ade situata miralimo Fasi 18 Kristo. Mungu la 18 nasema. Aha. To baisa kweruse liege siomba. Ose kogenderera kogecho montonde bwensi. Asege sakukiao. Korende ancha omugisangio. Una bwe anje tayo monyene. Inche omonene na tebire onye ndi mwalenga byaka tumwateba. Yebo abana banya saintegere. Abantu baitu gwata madeni yokwanga abantu. Owange to monto hotema mama agere yurabo njendi eralia. To mera na aralia. Yatari ngorobochia indo ngorobochi. Ndo tario igo. Magiateo. To basa kwanga mo. Montange tela como sacho. Montange tela como kungwe. To basa kwanga monto asenko yao. Nyasai kao konya. Kogo asoya sorabu. Ateba kalamu na Samuel. Kolamu na Samuel ya kolete. Kolamu yo mwaka. Na ete kowe kolera. Eko yango ito mokuru yo kalioka. Baga abana baga sogete bamaite na mwako utalibuye. Na turu manete. Wakinda akura marimo na chanso wala antu wale bako gena nina bako gena ni bake miaka 10 bake miaka 15 abantu bagiterana yara gaten mondo na le kibu ke do pero sikara tabaiga omosmali toyo tuta to basa ko tuto mosmali era dio mosmali oneja kalama
ngakimwakira musumari ono chokole maki none ibu ito wasa kulitinga ngomora kera nowe libogoli ekiara na wora ikenjera emire kole ngaki ewo emwantika mbale kamuri nenje asomo gibomo sacha asomo gibomo kumu ayeto wasa kuanga omonto to wasa kokora ronde bowe to wasa kokora mukuru ronde bowe to kokora musacho ronde bowe to kokora mono ronde bowe ole ntakana mata bantu bale bakonu yasa okonyi obwate kindagira buya lakini ekere tarabunda to kurangira bantu bali Diyolo jenga yabe yirwe oko ngabana bali ngaibona muatia lakini ekere buya to kama na ano mondo na tawalo cross o wetana ekore very expensive o wetana matana bokora ranchara o chukwale kaiwanyo amonye tolengo akitoka wajaga ngat onye to taini kango monyo dua korang lakini bawono ko ngarara ekiagero wetana ngam biya ko kortana biya kul bare ngamu anyugul kebungong kerengo chanain buko kerengo tinda ko ade ngaingo chakwanyo akimulisi na inda nyora bantu tiago kulire kamaisar maisakar iwo amale maya mbewale mengan gano girls Deuteronomy 19:14 brawalo gutole meteyo musacho yo mbuyale ngulu oyo simoto meteyo Unamuwa mua jango kama saja weno na baby na baby arata neke nyebo orocho gerusi umukungu wako na baby nosi meko mutemu kata ederi muwana buraya no bale kamuko kama saja weno baby na ayo msaje kwa baby mtu otolingi no turwa ine 19 ile mtu atayo girls 19:14 aha tegana naye kwa mangana kola matanga naye ene semina to baisa ko tumana oro bebe ruonde ruensi morisi ka mbiyoro to baisa ko turubana oro bebe yani wasa manga to turubana to baisa ko tumana to wasa ko tumania oro bebe ruonde ruensi momo gisangio orwo abantu bakare babegete orogongo ruo mwando aria oraewe asenseria omonene nyasayo ino kana tigera iho ndingana ni mwam to gasa korage aba mwakire na amanyire kimwakire imuga tumaine ngakithira achaka to korage yani abantu bale akinye numu mitu akuri makumuina akuri makurua yani akulima yani ko ora rubura otsinse otulonyerie abantu mara abaya bogi asokulima yani akulima ulima okane ke musa kuli yani kina weke kwa na kia henge muina ekekaya kala tigamba bu na manyire ni abaire mu na kia malikate otokora chine inje chiyo tumana abantu banje tukunya kutumana maremo na kinku yake yaba kora so limomo to basa kutumana omulimo tisoko chialo tukuruka haleluya Yoba amu ajakire ko imukanya sala konye baba samuse bitambo ngende usengo kalansa ngakitu asoma tokora ngati to tumana abantu koti no bamete nyabubu muntu iwo ulimo bantu bamete oro asho ulimo abatenyango ko pi okuenese iwo nandi buli mu wese kiri mbo yokui
Okuete okore yo gasiri. Inu ko bori ekero okuete ire gasiri ko kuri. Iwono ugato bori. Ora buang kore. Ora buang kore. Kitabu ya Zaburi 133. Ekiro utasoma. Ekeyani kero mutasomete. Ina ke omogoko omonene ekera abantu abamo bakomenyamo bakordenga. Oje ke moitabe. Ngakiere buya. No mogoko omonene ekera abantu abamo bakomenyamo bakordenga ki. Bayuwana. Nyasai wonyo wonge abakonye momenyama afiritali ya Yesu. Nyasai oyo abakonye na agokorwa omenye buya asenka yawo. Nyasai oyo agokonye to nyago sukia mabele. Nyasai oyo agokonye to basakona komento moremo asegendo. To koro we maibweka. Tigera na bande na baro. Baraga mwanyi bule. Nanda somo kumobo nyasara akonye nyanumba. Kunya sara akonye amosi. Komo ndako tenemiga tenenari ne. Tiago kole chara mansa kole mugonga. Nande iwa. Somo kumobo. Ijena abatebiri tiakola omuntu lolo amanika batawa ningo tagete mamuna okortanga muntu onda akanyora musacha onde ole ne gari araterire musacha yari nyange komotanga muntu musacha bakisubu mese gari ye beke nyange kanda isubu mere gari okoro komotelu kere kuari korora chigari chiao kuari wakamo koratera ngo batanga subu chigari chiao akagenda n'enyanga embule ye kamenta oyo munyagari oyo mwoya nange yarenga oyo munyanyanga oyo kago kigosoka nyore pale egotirimboka ogosoka guchio n'enyanga yaye akekero goyu oyo munyagari agakora buna akorta akaruari oyo kigocha agesona konyore nyanga nawe kalutenge enyanga nawe gesona kora ngaki enyange ni yantiganjira obo kibasoa akanyarwa akanyegete gereyo agasoa maria agatani mukuno akao yo muganyo yo erabo moeta wari eba uso mutu kebangu salinde barorane nanda basaja mbaya abaya baro ostubuto yani bakwali ngiyage wala bako maria otanga torose dirungu bari batayigo kuaganira bwangu irongori karosi kaba akire kombe kemo okomatenga ntura amanyiriwi yango tura amanyana ba kumugori twanya korona uri otaba twanya korona buri kumugori akara kwalgo cha kwanya muntu ndora ateritenega ngana bondo chabano okomatabiyo nara ateriteninche sole mwango oroje no kore kombe gya kabiri sobo gimobo kora maya aseritali ya Yesu. Sobo gimobo kora nabantu buya asama tukonzi orabe moyo. Nyasaba seni ime ya Yesu yoro mutoli itu.